መልካም እንቅልፍ ለማግኘት የሚረዱ 10 የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች። በሰላም እተኛለሁ አንቀላፋለሁም፣ አቤቱ አንተ ብቻህን በእምነት አሳድረኸኛልና። መዝሙር 4:8። In peace I will lie down and sleep, for you alone, O Lord, will keep me safe. Psalm 4:8. የሚጠብቅህ አይተኛም፣ እነሆ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም። መዝሙር 121 ከ3-4። He will not let you stumble, the one who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel never slumbers or sleeps. Psalm 121, verses 3-4. እኔ ተኛው አንቀላፋውም፣ እግዚአብሔርም ደግፎኛልና ነቃሁ። መዝሙር 3:5። I will lay me down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. Psalm 3:5. በተኛ ጊዜ አትፈራም፣ ተኛለህ፣ እንቅልፍም የጣፈጠ ይሆንልሃል። ምሳሌ 3:24። When you lie down, you will not be afraid. When you lie down, and thy sleep will be sweet. Proverbs 3:24. የእስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና፣ በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ፣ በጸጥታና በመታመን ኃይል ይሆንላችኋል፣ እናንተም እምቢ አላችሁ። ኢሳይያስ 30:15። For thus said the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved, in quietness and in confidence shall be your strength, and ye would not. Isaiah 30:15. እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በዕረፍት ውኃ ዘንድ ይመራኛል። መዝሙር 23:1-2። The Lord is my shepherd, I have all that I need. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. Psalm 23:1-2. እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት። አንደኛ ጴጥሮስ 5:7። Give all your worries and cares to God, for he cares about you. 1 Peter 5:7. እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ማቴዎስ 11:28። Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Matthew 11:28. አእምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል። ፊልጵስዩስ 4:7። And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:7. ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው፣ ርኅራኄው አያልቅምና። ሰቆቃወ ኤርምያስ 3:22-23። It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Lamentations 3:22-23.